My mom does not like Alex because he's Tigray. That's it. She doesn't care. She said, oh yeah, go marry, go date someone, go out with some boys in America. Why do I care about political things? Why? Love is love. That's my mom. I respect her. I want her to be in peace with him. I don't want tribal conflicts. My mom damaged me. This whole life, like this whole entire life, I'm trying to keep my mouth shut because I'm trying to have respect for her. But when I'm just looking stupid, I'm looking stupid in front of all these people. Like what? Come on. It's not right. It's not right. Yes, she's my mother. Yes, everyone needs to respect her. Nobody needs to talk about my mom on social media. Everyone, even the people that's my friends that I don't even know, the people on social media, stop talking about my mom. This is a mistake. This is me and her mistake for being on social media. That's our mistake. But so the main reason that she don't like the guys because he's Tigray. Yes, she told me. She said go out with American boys. She said, why do I need to be with a Tigray? Yeah, I don't think Daisy's lying about this, Tina. I swear to God. I mean, if you got any problem with Tigray people, I understand. You got every right. Yes, I understand. Politics, I understand. Okay, I understand there's so much things that I don't understand. I didn't grow up around it, that I didn't lose anybody. I totally understand that. But I don't have to have that same mindset, period. I don't have to, and I don't care what anybody says. Okay, I don't. So ማደለችን በልጅነቷን የወለደችን ማንንም ሴት እናቴ ሳይቀር ለራሱ ሲንግል ማሞነችን ያሳደገችን። ኦኬ በሁለት እጇ በአንድ እጇ እንደዚህ ያዘለች በአንድ እጇ እንደዚህ እየሰራች ነው ያሳደገችን እናታችን። የባለጌ ልጅ ያጋሚ ልጅ ቋንቋ ያልገባኝ ነገር በእናትና በልጅ መካከል ዋዩንቦ አዶንጌሪ እሱን ያልገባኝ ነው እንዴ? ቮይስ አለ እኮ ልላክልህ የሚማኛ እንዴ? እኔ ፕሪው አምሃራ ነኝ እሱ ትግራዋይ ነው። እኔ ያሉ ደግሞ ትግራዋይን አታገቢም እያለቻት እኮ ቪዲዮ አለ። እቺ ልጅ እኮ ልንገርህ የሚማኛ እኔ ብዙ ቤተሰቦችን አውቃለሁ። ገባካ አይደለም? ከሁለት ብሔርም ከሌላም ሆኖ ከአንድ ብሔርም ሆኖ እየተፋቀሩ እየተዋደዱ የሚለያዩ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ናቺ ዴዚ ተዋደናል ተፋቅረናል ማለት ደግሞ ነገ አብረን ልንሆን እንችላለን ላንሆን እንችላለን። ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የግድ ከኔ ጋር ትጋባ ማለት እኮ አይደለም። ገባ? እቺ ልጅ ግን አእምሯ ዳሜጅ ሆኗል። ይሄ ብቻ ነው እያልኩኝ አሉት። በአንተ ጉዳይ ብቻ አይደል እንደ ነገር የተፈጠረው ከድሮ ጀምሮ ከድሮ ጀምሮ ኦኬ you know the reason why እኔ ማለስማማው ካንተ ጋር እኔ ቤት ሆነው በደንብ መተው ፈታ ብለው ሲጫወቱ አውቃቸዋል። የ2024 ብራንድ ኒው ካር የምትነዳና ዴይዝ አቢዩዝ የሚደረግ ሰው እንደዛ አይነት መኪና ተገዝቶ አይሰጠውም ብሮ። ደግሞ ይሄን ድሪም ያመጣችው ዴይዚ ናት። ዴይዚ ኢትዮጵያ ሄደን ፈምሼ ሰርቼ ልቄር ነው ያለችው። በዴይዚ ሀሳብ ነው እናቷ አብራት ሄደችው ኢትዮጵያ። you should understand that። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ስትሄድ አቢዩዝ ስለሚያደርጓት እቤት በብዛት እንውላለን አለች። it's okay ልንገርህ እሷ ስለዚህ በእናትና በልጅ መካከል እኔ ይሻላለሁ እያልኩ አይደለችም። በልጅነቷን የወለደችን ማንንም ሴት እናቴ ሳይቀር ለራሱ ሲንግል ማሞነችን ያሳደገችን። ኦኬ በሁለት እጇ በአንድ እጇ እንደዚህ ያዘለች በአንድ እጇ እንደዚህ እየሰራች ነው ያሳደገችን እናታችን። የባለጌ ልጅ ያጋሚ ልጅ حلل